nekada nazvana nepoznata zemlja, Terra Australis Incognita, Australija, kontinent i država, šesta je po veličini zemlja na svetu. Prvi doseljenici u Australiju krajem 18. i početkom 19. veka bili su uglavnom osuđenici iz Engleske. Drugom polovinom 19. veka prestaje transport osuđenika, a zahvaljujući Zlatnoj groznici počinje doseljavanje većeg broja ljudi sa drugih kontinenata. Kao jedan od kopača zlata, 1860. godine pominje se i Nikola Milović, rodom iz Boke Kotorske. Posle Prvog svjetskog rata veći broj Srba dolazi u Australiju. Potom slijedi talas srpskih doseljenika između 1949. i 1954. godine, a prva srpska pravoslavna liturgija u Australiji održana je na bogojavljenje 19. januara 1949. godine. Višegodišnji ratovi na prostoru bivše Jugoslavije doveli su pred sam kraj 20. veka nove talase Srba, izbeglica i doseljenika u Australiju. Doseljavanjem u Australiju, ljudi sa ovih prostora su prihvatili zakone i kulturu nove domovine, u isto vreme trudeći se da ne zaborave svoj jezik, veru, poreklo, kulturu i običaje. U očuvanju srpskog nasleđa na Petom kontinentu najznačajnije mesto zauzimaju crkva, srpski centri i srpska udruženja. Ovdje je mlada emigracija, relativno mlada. Znači, prvi emigranti su počeli da dolaze, došli brodovima 48. godine. Veći broj, onako, veći talas emigranata. Ranije je došlo početkom 20. veka u Australiju, kada je u Kalgoorlie, u zapadnoj Australiji, bila ta Zlatna groznica i tako. Došli su oni koji su živjeli blizu mora Jadranskog, negdje iz tih dalmatinskih krajeva. Tako da smo imali nešto Srba i nekoliko Srba, zna se i to da su se vratili u Srbiju i uključili se u Prvi svjetski rat, tamo u dobrovoljce i tako. Ali, znači, prvi veći talas emigracije je tu počeo dolaziti 48. 9. 50. godine. I ta generacija, njihova deca su dosta dobro govorili. Jer su oni svi bili, oni su nacionalni, jasno orijentisani nacionalno i govorili su srpski u kućama i tako. Međutim, već njihova deca tu nisu se čuvali u dovoljnoj meri srpski, odnosno nisu ga preneli i tako. Onda smo mi osveženi malo ovom novom emigracijom, izbeglicama, tako da je na neki način, znači s jedne strane smo osveženi što se tiče i srpskog jezika, i tradicije, i broja na kraju krajeva, tako da smo trenutno u situaciji gdje mora da vodimo računa svakako da ove nove generacije Srba ovdje pokušaju da nastave da govore srpski u kućama. To je nekako naša želja. Ja se zovem Mina Zogović, ja sam iz porekla iz Crne Gore, tačnije iz mjesta Murine. To je jedino mjesto koje je bio bombardovano od NATO-a u 90-ih godina. To je mjesto između Plave i Andrivice. Ja sam inače rođena u Beranama, ali kad sam imala 5 mjeseci ja sam ovamo otputovala sa mojim roditeljima i evo živim ovdje u Melbourneu od kad smo došli. Imam 15 godina, ja trenutno sad ovu godinu počinjem 10. razred, pošto ovdje ima 12 razreda. I evo sad
učim srpski, znam srpski, idemo na folklore, tu na sabore, kad god možemo u crkvi i tako dalje. Ja se družim sa, naravno, srpskom decom. Ja kad god idemo u crkvu, neke sabore, kao ovde, kao što smo danas ovde u Elajn, ja družim se bukvalno sa svima. To se isto nađe i s prijateljima se kroz folklora i tako dalje, ali isto i družimo se, naravno, s djecom iz Australije. Trudimo se svakog leta da idemo. Idemo, naravno, u Srbiji prvo, pa prošetamo i tu obiđemo našu rodbinu i familiju koju imamo tamo i onda idemo za rodni kraj, gdje je najljepše. Učenjacima ovdje u Australiji bi samo rekla da nastave da uživaju u našem srpstvu i u našoj kulturi. To je jedna najljepša, moje mišljenje, na svijetu i trebaju samo da tako nastavi, da znaju jezik i da kulturi, da igraju folklor, da sve to tradicionalno rade i slave slavu i svoju vjeru znaju. Naravno bih htjela isto da pozdravljam sve moje braće Srbi u Crnoj Gori, u Srbiji naravno i širom svijeta i veliki pozdrav iz Melbourna, Australije, a i veliki pozdrav za moje sve ljude u Murini u Crnoj Gori i veliki poljubac vam šaljem. Ja sam Tomislav Nedović, poreklom iz Sopoćana kod Novog Pazara, manastir Sopoćani. Došao sam u Francusku prvo, tamo sam radio 2 godine, onda sam se doselio u Melbourne. Brod je putovao mjesec dana, bilo je zabavno. U Australiju sam 62 godine, imam 2 ćerke koje su završile fakultete ovdje, obrazovane, inteligentne. Pomišljao sam puno puta da se vratim, otišao sam pre 35 godina, posjetio sam tamo svoj kraj. Otadžbina je naša lepa zemlja, jer nema nigde na svijetu takvog gostoprimstva kao što ga ima u Srbiji. Oženio sam Australku i sa njom imam djecu i zato nisam ispunio svoju želju da se vratim, da živim u Srbiju. Ja sam sada u penziji, malo na ribolov, malo na art classes, umjetnost, crtanje, u društvene organizacije, na penzijske srpske družine, piknike. Trenutno se nalazimo u Elajn, u manastiru, koja je fantazija od jedne naše srpske organizacije. Tu smo danas, okupili se svi, možda i razgovarao sam sa prijateljima ovdje, poznanicima iz Brisbanea, Queenslanda i Sidneja. Lepo, jako lepo. Blagosloven Bog naš, svagda, sada i u vekove vekova. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, jedini i prisno i na vijeki vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Evo, okupili smo se ovdje da molitveno proslavimo svetitelja Savu, prvog srpskog arhijepiskopa. On je također i zaštitnik škola i kao školska slava, a i mi mu dođemo ovdje kao neka škola folklora. Ujedno da proslavimo jedan možda mali, ali nama značajan jubilej, od prilike nekih godinu dana kako smo krenuli sa folklorom, pa eto da ovako malo obeležimo i u duhovnom smislu, a i ovi dani su dani posvećeni proslavi Svetoga Save. Naravno, bez prošlosti nam nema ni budućnosti, zato su tu i ova deca, da mi kao roditelji, a svi smo ovdje roditelji, prenesemo njima i ovdje u Australiji, daleko od Matice Srpske, da im prenesemo sve ono što su nama naši roditelji preneli.
da se borimo za očuvanje srpskih crkava, da se borimo da ovu decu ovde u tuđini naučimo šta je svetosavlje, šta je srpska vera, šta je naša tradicija. Ja sam Jerej Bojan Vlajić, nalazim se na službi u crkvi Svetog kralja Stefana Dečanskog u melburnskom predgrađu Carrum Downs. U Australiji sam od 2012. godine, pre toga sam službovao u crkvi Svetog Đorđa u Ćupriji kao đakon. Što se tiče Australije i same emigracije ili dijaspore, puno toga je drugačije nego kod nas u majci Srbiji. Konkretno, evo, danas je januar mesec, temperatura je preko 40, godišnja doba su sva drugačija nego što su kod nas u Srbiji. I u prvo vreme mi je bilo teško dosta da se naviknem na sam događaj Badnje večeri i proslave Božića, jer naravno ovde je Božić bez snega, badnjak je zelen, nije suv kao kod nas u Srbiji. Nalazimo se ispred crkve koja je posvećena srpskom svetom kralju Stefanu Dečanskom. Jedinstvena je po tome u Australiji jer nema više ni jedne crkve koja je posvećena tom svetitelju. Kralj Stefan Dečanski je bio mučenik cijelog života, zlostavljan i od svog oca i od svog sina i sa teškom mukom je odolevao svim iskušenjima života. Pa kao da je to bilo i neko predskazanje i ova mala parohija je tako šibana raznim dešavanjima ovde na 5. kontinentu. Crkvena opština je osnovana daleke 1979. godine. Sveštenik Vladislav Đorđević sa nekolicinom Srba je osnovao parohiju. Mi smo mala crkvena opština, ali i crkvena opština koja radi i koja se trudi. Kao što ste vidjeli malo pre, imamo i folklornu grupu Ravanica, koja ne okuplja neki veliki broj dece, tu je negde 20-ak dece različitih uzrasta, ali se trudimo i pokušavamo da ovoj deci prenesemo šta znači biti Srbin. Nije mala stvar, pogotovo šta znači biti Srbin u Australiji. Pošto je Australija multietnička zemlja i ima puno denominacija i verskih organizacija, u principu zadovoljni smo dosta podrškom australijskog governmenta i australijske vlade, koji se trude da izbalansirano brinu o svim crkvama, ne možda u toj meri koje bi mi očekivali, naravno ne možemo da očekujemo i neke, Bog zna kako, velike donacije, ali što se tiče lokalnih članova parlamenta ovde, na svaku molbu uvek su nam izašli u susret, dolaze i na naše manifestacije, na naše crkvene slave, na proslave. Ovde imamo i spomenik generalu Draži Mihajloviću i ovde se održava Dan Ravne Gore u maju mesecu i tom prilikom članovi lokalnog parlamenta dolaze i budu tu naši gosti. Neminovnost je da se ovde utapamo u ovaj takozvani anglosaksonski način života i njihov sistem, počevši od toga da deca provode u školama vreme od nekih 9 sati ujutru do pola 4 popodne. Da roditelji zarad nekog boljeg života porodice rade po par poslova i nemaju puno vremena koje mogu da posvete svojoj deci, što mislim čak i da je najveći problem ovde u dijaspori. Možda moje skromno mišljenje da se ljudi više okrenu ka crkvi. U drugim crkvama gde su starije folklorne grupe već imamo i brakove koji su nastali iz tih folklornih grupa, gde su deca došla da igraju folklor, ostala tu 15-20 godina, upoznali se, zaljubili se, hvala Bogu, venčali se, imaju decu, pa sad opet ta njihova deca dolaze na folklore. Crkva je mesto gde Srbin dolazi i zbog dobrih i zbog onih drugih stvari, da ne pominjemo sad, i crkva je mesto gde Srbin postaje Srbin bez obzira što se nalazimo ovoliko daleko od majke Srbije, čak u Australiji na 5. kontinentu.
Ja sam Milan Kovačević, predsjednik crkveno-školske opštine kraj Stefan Dečanski u Karumdeonu. Sa moje leve strane moj mlađi sin Stefan Kovačević, sa desne strane drugi sin Sava Kovačević, predsjednik organizacije srpskih četnika Novak Despić i naš brat Nenad, ovdje naš član crkveno-školske opštine. Moj dolazak u Australiju bio je davnih 70. godina. Ja sam pod nekim drugim okolnostima izbjegao iz bivše Jugoslavije, jer sam osjetio da u to vreme nema nikakvog rješenja za nas mlađe na toj teritoriji, specijalno tamo gdje sam se ja nalazio i gdje sam se ja rodio. Ja sam rođen 1703. 48. godine, istočno Sarajevo, što danas se zove, a inače to je bilo selo Lukavica ispod Trebevića. Po dolasku u Australiji ja sam se vrlo lagano uključio u našu organizaciju Sveti Đorđe u St. Albans crkveno-školska opština. Potom sam učlanio se u fudbalski tim Srbija, da sam navodno i to postigao 2 godine predsjednik fudbalskog tima Srbije za Viktoriju, a 5 godina predsjednik crkveno-školske opštine Sveti Đorđe. Ovdje se nalazimo pred bistom našeg neodgovornog vožda Dragoljuba Draži Mihajlovića, koji smo osvetili 95. godine. 95. godine ovdje naš brat Tomislav, to jeste bivši predsjednik Republike Srbije, on je došao ovdje i on je bio na svećenju ovoga našeg spomenika. Ovdje u to vrijeme smo imali oko 4 do 5 hiljada naroda posjetilaca na taj dan. Mi smo ostali i dalje verni svojoj, pre svega crkvi i svome patrioti, velikome čiči našeme srpskome, i nadamo se da će istorija pokazati istinu da je Nevin osjećan i posvećen sa komunističkog režima 1946. godine. Stari četnici skoro su svi izumrli, osim 8 četnika koji su ratovali u to doba u bivšoj Jugoslaviji na teritoriji. Oni su još živi, ali su u starosti od 95 i nešto godina. Ja sam jedan od mlađih koji sam došao u 70. godine u Australiju. Imam čast da sam se uključio sa tim starijim ljudima, jer to su ljudi bili vrlo pobožni, odani za svoj srpski narod i svoju veru. Što se tiče budućnosti nas ovdje, zavisi koliko su roditelji angažovani da doprivedu svoju decu. Da ta deca učestvuju, da se uklope crkveni život. Niko od njih ne zahtjeva da moraju dolaziti svake nedelje u crkvu, ali bare da shodno nađu vremena da dođu, i to će deca da upamte. Moja unučad ovdje dolaze i kažu: deda, kad idemo u Frenstvo kod Čiče Draže? Evo, a ja živim ovdje 65 km, nije mi daleko da dođem. Pomaže Bog, ja sam Novak Despić, ja sam ti predsjednik organizacije srpskih četnika za Viktorija, i u naše članstvo dan danas ima nas, Bogu hvala, 30. Naš glavni odbor je u Chicago i to te vodi naš brat Dragan Selaković. Uz njegov pomoć je brat Dušan Ivančević i urednik nam je brat Miloslav Samadžić. I mi smo ovdje u ova crkvena školska opština dugo godinama, i čak sam ja 72. rođen ovdje u Australija. Pokojni otac je stigao ovdje 65. a majka mi je rođena ovdje, pokojni džed je stigao 51. On je bio četnicima i onda kraj rata oni su ga zarobili i on je završio u Njemačku i baba mi je završila u Dakau. I oni su našli i sretli se u Njemačku i stigli u Australiju u 51. I oni su se uselili u jedno mjesto u Newcastle, gdje sam ja rođen, i tamo su gradili crkva, Sveti Naum Okrijski, prvoga danja, temeljači, i uvijek smo bili premačenička organizacija. I kao moj dužnost, kao čovjek koji je rođen ovdje, treća generacija, probamo bar malo da zadržimo taj stara tradicija, mladi krv, kako bi rekli. I nadam se da će nam još mladi ljudi doći u pomoć i da se učlani kod nas.
Ja sam Savo Kovačević, ja sam bio kum, domaćin velikog čast da budem kum Svetoga Save, manastira u Novi Kalenić ove godine. To je jedan izuzetna čast. Od malene poželio sam da budem domaćin u manastir Novog Kalenića. Od malena noga tata i mama me vodili u manastiru i to mene vrlo u srce dira kad sam bio da mogao da budem domaćin. Ja sam aktivan u zajednici, evo već godinama radim kao tutor i u organizaciju srpskih četnika i kod crkve Svetog kralja Stefana. I nadam se da omladina malo više da se aktivira. Ja sam 33 godina, mlad isto, imam 3 dece, Milana, Mladena i Izabelu, 6, 5 i 3. Teško je nekada, razumem stvari, škola, folklor, fudbal, tenis, ali trebamo da obratimo pažnju našu deci da dođu u crkvu. Ne možeš biti Srbin ako da ne ideš u crkvu, ali da imaš Svetog Savu i Gospoda naše Isusa Hrista u srcu. Jer biti Srbin je čast. A mi se ovako u Australiji nekako gubimo. Vidimo, nažalost, deca manje, ali hvala Bogu ovde krenulo dobro sada. Da folklorna grupa ima 20 deca. Ja sam svog Milanu sada doveo i nadamo se više deca da priključuju se u drugim crkvama isto. Ali i u nacionalnom obrazu da posetimo naše velikane, svece. Jer imamo mi bogatu istoriju i ne može da se zaboravimo. Od zaborava gubi se nacija, gubi se vera, gubimo čast.